bize Kırgız halkıga okşaydigan halkım yok. Bize Kırgız memleketiga okşaydigan memleketim bardığıga den soğluğunu versin, bala çakalarga ega. Жүрөгүбүз согуп, көзүбүз көрүп, бутубуз кыймылга келип, жаныбыз жарыкчылыкта иштеп жатканда Аллахка шүгүрлөр, мактоолор айталы. Урматтуу көрөрмандар, 5 күндүк өмүрдө сыйлашып өтөлү. Мен бүгүн Тез Жарыя каналы өткөн 2 айдын мурда, август аягында 31 августта чыгарган видеомдо Аксакал Өзбек атабызды, улутундагы атабызды тартып чыгарганмын. Ал атабыз көп жылдан бери үй бүлөсүнөн ажырап, колдоого муктаж болуп турган учур экен. Азыр Ош шаарындагы кичи мазарчанын атайын коргоочусунда жашап, ушул жерде там чатырда башкалакалап жатканын өзү айтып, видеосунда кайрылган болчу. Кыргыз элинен жардам сурап, боордош Өзбек элинен жардам сураган болчу. Мусулман бир туугандар эч качан бири-бирине кайдыгер карабайт деп жакшы сөздөрүндө айтып кеткен болчу. Ошол сөздөргө таянып, мен дагы айткым келет. Урматтуу көрөрмандар, колдоо кылып койсок, көп түкүрсө көл болот деген жакшы сөз бар өзүбүздүн кыргыз элибизде. Ошол сыңарыдай көпчүлүк ошол видеону чыгаргандыктан комментарий жакшы сөздөрүн айтып кетиптир. Атабызды колдоп, дагы да болсо узак өмүр сүрүңүз, ден соолуктуу болуңуз. Кыргыз эли үчүн жакшы таалим, насаат сөздөрүңүздү айтып, эки элдин достугун бекемдеп жүрө бериңиз деп атабыз жакшы сөздөрүн айткан болчу. Колдоолор болуп, сөздөр жазылып, атайын банк карта аштырып бергиле, биз атабызга акча которобуз деген болчу. Бүгүн да болсо биз бүгүн атайын атабыздын жанына келдик. Аксакал атабыз буйруса күтүп турган чыгар. Анда эмесе сиздер менен Аксакал атабызды байланыштыралы. Атайын банк картасынын номерин чыгарып берели. Ошол жактарга акчаңыздарды которсоңуздар болот. Ал акыбалы кандай экен? Дагы бир ирет сурап, жакшы жылуу мамиледе сүйлөшүп кайталы. Маекти көрсөңүздөр болот. Аксакал атабыздын үйүнө кадам жасайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Намаз окуп аттыңыз беле? Мейли. Атабыз намаз окуп аткан экен. Kabristan'da yatkan merhumlarda, merhumalarda berçasını muhbahlarını bağışlar. Berçelerini kıyın, günahlarını geçirip ahiretlerini avat kıyın. Sözünge havala kıldım Allahümme Rabbana hatına fil dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve inne esellenna rahmeti erhamen rahmet. Amin. Allahu Ekber. Allah talakım kabul kılsın. Her bir aytkan dualarınızdı. Keң, ассаламу алейкум. Келиңиз аба. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Амансызбы? Жакшы турасызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Сизди бүтүн кыргыз эли көрүп атат мына. Кайра келдик. Амандашып койсоңуз болот биринчиден. Bu bize Kırgız halkıga okşaydigan halkım yok. Bize Kırgız memleketiga okşaydigan memleketim yok. Şundan odamga. Men üçün shunday, endi boshqalarni men bilmayman. Nimaga deganda men tog'i toshlarda Kırgız ovalarimga tom solib yuraverib, Kırgızlar bilan Kırgız bo'lib qolgan odamman-da. Endi shu Kırgız xalqini qancha hurmat qilsak, qancha e'zozlasak, shuncha o'zimizga yaxshi. Bizi vatanimizda bu yerda tug'ilib o'sganmiz. Hammasini den so'lig'ini bersin, bola chaqalariga ega bo'lsin. Bizi yurtimizga tinchlik berib, Alloh hamisha bizi yurtimizni ham taraqqiyotlarga o'sgan mamlakatlarda qatoriga qo'shsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika. Amin. Allohu akbar. Qabul qilsin aytganingizga. Assalomu alaykum Kırgız elim.
Men bir YouTube'ga kirgizgan edim. Akça çıkarabız jardam pulu deb adamlar köpü zıvanok kılıştılar. Men barıp karta açıp geldim Ersiki banktan. Yeni imkaniyatınglar bolsa şunga koldan kelganicha jardam ko'rsatsangar. Men jalgızmın. Mana şu kartani YouTube'ga kirgizib atam. Telefon nomeri menen telefon nomeriga sapchit qilib qo'yasinglar. Agarda akcha bir qo'linglardan kelganicha jardam qila turgan bo'lsanglar, bizni elimizni boshqa ellarga o'xshatalmayim. Bizni Qirg'iz xalqi, Qirg'izistonum yer yuzida yo'q desam da bo'laveradi. Men shu Qirg'iz havolarga yoshligimda tam solib yurib, uyranib qolgan edim. Endi shu iltimos qilib sizlardan so'ranich. Tinchliginglarni bersin, bola chaqalaringlarga ega bo'lg'ila, iymoninglarni butun qilsin deb har namozimda Qirg'iz eliga tilak qilib jatam. Endi shu nima bilan meni bir o'g'lim kelib tortib atadi, chiqarib qo'yib atadi. Xudoyim omadini berib, iymonini baquvvat qilsin deb tilak qilib jatam. Tinch bo'lsanglar bo'ldi. Sizlar tinch bo'lsanglar, men ham tinch bo'lganday bo'laman. Endi imkoninglar bo'lsa mantib karta aldım, açtım. Shunga bir kirgiza turgan bo'lsanglar, maga mana shu nomerga sapchit qilib qo'ysanglar deb so'ranich. Ilojinglar bo'lsa qo'ldan kelganicha jardam deb so'ranyapman. Tinch bo'lg'ila, bola chaqalaringlarga ega bo'lg'ila. Yurtimizga sadoqatli bo'lg'ila. Endi bugun ellerden manavı kastimda aldım. Jardam qilishdi maga. Manav kurtkani maga jardam qilishdi. Endi Xudoyim jardam qilganlarni oxiratini da bersin, bola chaqalarga ega bo'lsin deb nima qilib o'tiram. 10 kop kömür olib kelishib berdi, jardam qilib. 1-2 ming so'm akça berishib ketdi. Ama duo qilib turing deb. Endi duo qilib jatam. Xudoydan tilab jatam. Endi qo'linglardan kelganicha agar ehson qila turgan bo'lsanglar, shunday qilib mana shu kartaga, mana shu nomerga jo'natib. Amin. Bordik jardam ko'rsatganlarga, umuman Qirg'iz eliga bardig'iga den sog'lig'ini bersin, bola chaqalarga ega qilsin. Xudoyim ola turgan mahalinda barcha qilgan gunohlarini kechirib, dinimizga sadoqatli o'tgan bandalarini qatoriga qo'shib, barchanglarni iymoninglarni butun qilsin. Den sog'lig'inglarni bersin. Allohu akbar. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarmanlar. Аваздын жашап жаткан жери мына ушундай деңгээлде. Мына ушинтип кубанч менен бөлүшүп атат. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Адамдар ушинтип жардам кылып атат. Дагы да болсо өткөнкү чыгарылыштардан суранган үчүн элдер атайын банковый картага ачтырсаңар ошол жака которобуз деген болчу. Биз болсо ачтырдык. Атабыз өз сөзүндө айтып өттү. Ошол жактарга которо бересиздер. Ишенимдүү буйруса Кудай кааласа. Ошол карта авабыздын колунда. Телефон номерлерине байланышасыздар. Эгерде өзүңүздөр келип жардам көргөзүп кетем десеңиздер, болбосо ошол карталарга 1 сом болсо дагы, 10 сом болсо дагы, 20 сом болсо дагы колдоо кылып
өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Дагы бир жолу ассалому алейкум. Тез жарыя элдин кызматында болдук. Эгерде бизден катачылык бир жакшы эмес сөздөрдү угуп калсаңыздар, кечирим сурайбыз албетте. Бул адам кемчиликсиз болбойт, ошондуктан ар бирибиз катабызды оңдогонго аракет кылалы. Дагы бир жолу ассалому алейкум.